Siyabingelela bonke labangcwele eksene egameni lika Jesu Kristu. Haleluya. Sibonga inkosi lehambe yasivusa kuthi siphinze sibe khona eksene. Inkosi inibusise. Nami ngiyadibongela enkosini ukuthi ngigcinile kwaze kwaba la. Inkosi yami inibusise. Sesifike ngiyayithanda lenkonzo le yanyalo. Ngoba konke lokhu beselokugenda mbambambamba kuline kule nkonzo emandla lenkonzo. Inkosi inibusise. Njengoba silana kuthiwa cela umthandazo, ucela umthandazo. Ngoba kunemandla ukuthi ubone uNkulunkulu asebenza kuyo yonke impilo yakho. Na ungabe umethembe wazwanga kwathiwa cela umthandazo but wangacela ikhomba ukuthi wena ungatiphilela independently from God. Awumdzingi uNkulunkulu. Ngiyakuva bosesibami. Siyamdzinga ngisho esikolweni. Kuthi inkosi ngicela ukuthi ngiconcentrate esikolweni and understand bothishela nabafundisi. Yinto lenkulu kuthandazelwa kuqela nje umthandazo. Etintweni letincane kufanele uqale lapho utombona uNkulunkulu, utomethemba nakusasa. Amen. Ungathathi light nakuthiwa lokufuna ukuqela akusilo lihlazo lokucela. Ngilokuthi utowubona emandla, utshela lo uNkulunkulu ukuthi I depend on you. Ngoba nalempilo lesikiyo iphefumula nje dependa kulomphefumulo leka ufaka kithi on your own kude lo ngakwenda. Amen. Muhle ku experience kuthi ulina uNkulunkulu bese uvete ama results kukwenda ucine enkosini. Inkosi inibusise. Enhlitweni yami sesikhulumile ngalendaba yekuthi Maria wakhulelwa. Wasina sakhulelwa waba disturbed kwekuthi ngikhulelwa kanjani ngamoya kwekuthi endlini yenkosi njengoba asho Psalms 1 kuthini ubusisiwe umuntu lonjani kunzani Psalms 1 sifunzele lapho Psalms 1 verse 1. Ubusisiwe umuntu longatithathi teluleko tebe. Kuneteluleko tebadukisa even in church. Nangaba uthayimi ukhanzulule kwengumuntu loneteluleko letimbi. Ubonakala ngema results ukuthi uthole teluleko tiphi. Longahlanganyeli emikhubeni yetigangi. Kunemikhuba la inkonzweni yetigangi. Noma sikholwa nje kodwa lokunye ukhanza ukuthi kusengakasali. Avoid lokho. Qhubeka ngilati livulwa uNkulunkulu ukuthi asengilikhulume. Longahlali nasemkhambathini walabaphukuta uNkulunkulu. Kukhona abantu labakhona kodwa batowuphukuta. Nangabe ingceke yenkosi eme kwekuthi siphume lapha yena efika adlale nje. Bisenkonzweni kodwa ube eceleni kwebantu labakholodako. Labahlekisa ngaNkulunkulu. Inkosi inibusise. Ngicela ke kuseni sitofunza ngale sikhulume sathi Maria la ngikhulume ngebantu abanengi labayati inyumba nahana sathi unjani abe inyumba ngithi na Maria sathi abenjani abengenayo umntwana but kwavulwa sibeletho sakhe kwathiwa ubusisiwe esifazaneni. Umuntu lothole Jesu ubusisiwe esifazaneni noma wenzile noma ukenzi you are just blessed. Kukhona tintwe letila kuwe letifuna uhamba tikhombe ukuthi awufane bemhlabeni you are blessed. Kuthatha Jesu uthethe sibusiso. Let's take Lord Jesu be serious ngaye. Amen. Lithi ke live lenkosi Maria wathi nase akhonsivile sesishito bese uyahamba uya kuElizabeth. Nasatholile impendulo sebamtshelile kuthiwa wavuka waba nengoma. Amen. Le ngoma ekseni ngidokhuluma ngayo kwekuthi isukaphi le ngoma ekseni uthi umhlabeleli la kucilongweni ngineculo ngaloluthando. Awuvami ukuthi ureceive eliculo ungakembulelwa wabona tintwe tendeka lebo ucabanga ukuthi ngeke tendeke. Uthi lapho uthi umhlabeleli ngineculo ngaloluthando luka Kristu umfelo wami. Uthi sengihamba ngiyambabada kukhona into levulekile ngisambuka. Angisafana nje ukuthi ngida kuJesu ngiyahlala sekukhona into lethi praise him ngiyambabada lo angihlenga uthi la ngithanda le part lesilelelanga iculo lami so unebufakazi bekuthi
Ukhona umuntu lo ngendela indvo lebe ngingacabanga ukuthi khona le uyongendelayo. Uthi sengineculo ngalo Jesu. Usilalela. Uyathi ukuthi wefika la engomeni uba nebufakazi bakho. Noma lake bufakazi kusinabufakazana awathi kusta nawendelwe kukhona ingoma lebese iyakungena uba nebufakazi. Kodwa konke ngidothi ekseni le ngoma ivele sibelethweni. Hallelujah. Ngicela sifundzeke la ku Isaiah 66 verse 7 to 8. Ineculo ngaluthando luka Kristu umfeli wami imbazo owangihle lalela niculo ineculo aluthando luka Kristu imbabazo wangi lalela niculo lami lalela nase sivuliwe wakhonsiva nasa khonsivile wafika la atala khona Samuel nasamtalile Samuel wamshiya ethembile wabese uphuma sowunengoma kunengoma nangabe you have conceived bese nasu conceive sibeletho sethu bosisi asiconceive umoya ingcwele uma ngekho umoya ingcwele kude lihubo noma ungahlala how many years uhlala ungathi ukuthi uhlalele ini you know awufiki kujoy kuthiwa wathi asaconceive asabonile ukuthi konke nalebe bangihleka namuhla batawuphelelwa lihleko wavelelwa ijoy wabesuba nelihubo. Hallelujah. Uthi ke lapha ukhona yini lokhona kokuthi atala umntwana angakantini ngakahelwa njengoba sisenkonzweni sihleti nje singathandazi kungenamhelo naleba tawungena sitababulala batababo Ichabod ngoba simhelo. Hallelujah. Qhubeka sisi. Verse 8. Ngubani lo wase weva ngento lefanana naleyo? Ngubani lo weva ukuthi umfati uyabeleka angakahelwa? Angayitala yini indodzana uma ngabe unjani? Uma ngakaze wahlaselwa yiminjuni. Libandla lami li very unconsiderate about imphefumulo. Asiphumeni siyolanza imphefumulo. Lokuthi kuthi iminjunju nawuhleti noma ngabe angawelkhanywa kuthiwe nange sowufikile sekuthiwa mkhawule niyamkhawula siqine kumkhawuleni. Asinayo imjunju ngemphefumulo. Kulomnyaka lotako bosisi let's go out. Sisemthandazweni angisiyathandaza nyaka. Mina ngifuna le ho south sibuyele emthandazweni. Singabi bosisi nje labahlabela ingoma sompelwane kodwa siqhume emthandazweni. Sivule isibeletho. Amen. Uyathi emthandazweni. Umthandazo awusiye ukuthi nasende ama plans ethu bese uya back up sesithi babe naku uyakuva lokhu back up. Umthandazo kuse maternity ward. Uma sithandaza all that has entered this temple will get out. Ngoba sikusuke sesiconceive awungive. Umthandazo awusiyi backup plan yi maternity room ngula umthandazo njengoba sifike kuwe ekseni
i-maternity room ye-agenda yaNkulunkulu. Uma ngabe sifuna kuva uNkulunkulu, asemithe asihambeni siyothandaza siyomitha uNkulunkulu. Bese ama-agenda ethu bafundisi akasasinormal. Angivile. Ngoba nyalo it has become a stagnant church. Iyangilimata libandla lakithi kuthi liwe lize lihume ngesisu. Lihume ngesisu. Lihume konke siyakwenda but sijwayele kuthi siyakwenda kuthi uNkulunkulu ukhona asinenzaba. Asihambeni siyoconceive in prayer. Hallelujah. Every move of God iqala in the place of prayer. Ngeka move singakaqali samtshela sathi siyakudinga. We depend on you, not on our kanima. Asidepend ku logic. Yonke leti into esitendako tingadepend ku logic. Sesizesplane nemlo empty. Afika sethuke. Sikuphi la? Siphume simangele. It is our own agendas. Ayivele Nkosini. Ngabe uyasitshela athi msaba umplana lo. Uselimela kabe healed. Uyamata umuntu nangaba akabe healed. Ukhipha lokulimala kwakhe. Hallelujah. The move of God begins in the place of prayer. Ungeke sitali multiplication yemiphefumulo uma ngabe asikaqalisa lulwa nesitha. Uyilanza lemphefumulo. Njoba ngikhuluma ngebantwana lesiye lapha kubo eBareni. Babhajiwe bayasho kodwa we are powerless. We are powerless Michael. Kubalanza. Kodwa sebashilo emakhiwa avuthiwe but kuthi power. Bekufuneka siyokanekisa. Sifika noma sifika sebavalile eBara sisinamhla sitokhikha yonke into lela. Siyabakhulula. Things will change. Sekungene abantu labasha enkonzweni. Besingeke sidlane ngoba besingabuka lemphefumulo and be happy. Prayer. Let's go back to prayer. Hayi lokuthi enkonzweni sifika Monday. Amen. Awungive. Uphuma ungena uempty siphuma sinjalo. Ngiyangitsiniwe ngile emptiness. Hallelujah. I-multiplication ke ivela ku hard work. Inkosi nibusisi. Nema ideas. Uyathi kwekuthi labanengi sibakhethile judge yami they are not clear about this vision. Awungive. Yangilimata kwekuthi ungene abantu who are not clear about this vision. Kuthiwa lapha ngibhale ukuthi ideas are conceived in vision but atalwa through intercession. We have ideas ayaconceive kuphi ku vision kodwa besathi avetwa yini ukuthi sithandaze. Uma singathandazi ivision tawuhamba iphele. Sitawushayana ngale vision ngoba there is no intercession. Uyathi kubhlungu ukuthi nibe divided in the same church. Kodwa nithi nikhuluma one thing kodwa bese niyamakana. Lo munye some ngala kodwa solo nithi baJesu. Away with it. My ideas are conceived in vision but atalwa ku intercession. Akutalwe abantu mfowethu labathi awufike bangene ku vision bayive. Hayi labangayiva ngoba bakhoza iconfusion. Hallelujah. Uma ngaba kade astali kutawuphela yona lenkonzo taqala lisondo njengoba sevele lifikile lisondo ulide lisondo kuthi umthandazo kude lutho babukana ngemehlo enzondo kuyathakathana. There is no intercession. Lala sikhona nitawufa Mike. You'll die ngoba kunabathakathi labafundisini. Ubhlungu umbona umthakathi lengasina ngifika ngakubona kwathiwa nawe nangaba ukashintsha igiye uyagovuza. Govuza lento lengqolelela ikhathe bandleni. Awungeve.
Ngabuta ngathi ngigovuzana wathi buka. Kunetiqitho lana yonke inyakanyaka. Hallelujah. Without iwumbu, ngisithe without prayer, we are working without iwumbu. Asibuyelene emthandazweni. Nakuthi prayer kude nekudalwa kwalabantu futhi ebangene. Kwake kwehla ingehle la imbabane jaji lami. Kwehla into lenkulu esingayathi yaswipha lidolobha. Wathi uyefike wesela ngathi ngiyangena ewesela ngakhanza kuna ivision yethu won't expand beyond intercession. Noma singazama konke kutaba stagnant, no expansion without intercession. Njengoba si stagnant la, there is no intercession. Singena sinjalo siphume sinjalo. Let's go back to prayer. Now uthandazanya lo bakubuta kwenze njani? Uthe sonveni kwenze njani? Yini le? Kungenela banjala. Astruggle umfundisi uve ukuthi emadimoni ahlede epulpit. Kude lo thandaza. Ngamati bathi ukhona uNkulunkulu ubona usakamati bazange sahlangane naye wathi lisonto lo abanye sesibanike indlela they know church. Hallelujah. If you aren't praying over something to heaven ilizulu ngeke lize likwakhe kufuneka yonke into yethu nomsa siyithandazele bese lizulu lithi sebaqelile abantu abambesele yakhe. Uma singakathandazi nje sicabanga ngengqondo logic lizulu liyatibukelela lithi batethembile. Ungaba khona lapha ute enkosini but utethembe. Hallelujah. Lo ngeke ukutale kuprayer uyawustrugglisha kwakha. Kufuna kuqala emthandazweni bosisi bami. Nangabe sendi girls choir siqale emthandazweni siyakhe ngoba kutawungena nalabalalako la wabe bathi bantu waloya ujola nami awungive ungcwele kuvela emthandazweni ingoma yejoy ivela emthandazweni. Without prayer we are strugglisha kwakha something. Inkosi nibusise. If it didn't come from the secret place of prayer kusho ukuthi leyo nto leyo ngeke iphumele ebaleni. Ifuneka siqale emthandazweni. Nabathi bobabe ema elders kukhona into lekufuneka yendiwe abasiqale basengeje emthandazweni. Siyakhe emthandazweni kuze ito uphuma ku spotlight. Angive. Hallelujah. I-prayer inika shape ku vision. I-vision ungatshelwa ngayo kodwa ungayiboni ukuthi nayi ihamba kanjani. Ngiko labaningi bafikile kona kodwa bayibona ishape abayathi bayivile ivision but abakayiboni ishape yayo bahamba sinoma kanjani. Prayer gives shape to the vision. Nithi ngathandaza ngoba bebhenga bese ngathandaza thandaza bese sowuyeta uyathi ukuthi seyitawuvela ishape ubone nalongadi ukuthi uNkulunkulu ukhona. Asina ngabe senihlangene esontweni nangabe ufikile ahlalele ngemuva no status no position ngoba ubheka ishape ye vision. Ithi ngavela ishape ajatliswe ukuthi ngibonile kuthi shape ile lento. Amen. I-prayer. Let's move. Asikho kudlaleni la. Hayi bathe Sathane bengithi ngivimbile. Kube nento lesimove. Athi usukhiyile kube nento lesimove. We are a movement. Noma sesithi we are a move. We are not a church. Without this move, sitawufa singafika ezulwini. Inkosi yami nibusise. Ngicela sifunze futhi ku 1 Kings chapter 18 verse 46. Sitobona i-prayer seyiku action. Ngoba umthandazo uyajabulisana. Uthi nawufike kahle emthandazweni bese uyayibona i-action yendeka uye uthi ngiyabonga Nkosi. Uyathi kubuhlungu ugqole kwebazalwane laba ngathandaza.
After uveta ukuthi uyangibona mina. Uyathi kufuneka ufike la khona ungaboni muntu. Be drunk. Ungaboni naleswenke kakhulu ngoba kunamsweke benduye sogwene kusonka kwakhe. Qhubeka sisifundzele. 1 Kings 18 verse 46. Funza enda phakamisa livi phela. Emandla asimakathe ehlela ku-Elijah wakhwicela ingubo yakhe ebhandeni lelaliselukhalweni yaqina. Okay. Lapha ehla kubani? U-Elijah umprofeti. Wenda njani wakhwica ingubo takhe? Asiyokhwica madoda. Asiyokhwica. Singabi normal, sikhwica thina emantombazana la ngcwele siyokhwica. Singafanani nebantu. Ungeke uthi unguMaria kodwa ubude manje. Asiyokhwica. Kuthiwa Elijah wakhwica ini? Kuza sisi. Tembatho takhe. Emandla asimakathe ehlela ku-Elijah Wehlelwa nje Elijah uyathandaza. Ayefike emandla. Ngoba without prayer there is no power. Siba empty, sibe telutho sithi mangale nathi. Chubeka sisi. wakhwicela ingubo yakhe ebhandeni lelaliselukhalweni yaqina. Ukhwicisa ngemandla. Chubeka. Wagijima washiya Ahabi yonke indlela leya eJezreeli. Lenguthanza kokuthi lapha the hand of the Lord came upon Elijah and he outran Ahab. The hand of the Lord comes upon praying people because they humble themselves. Angeke usese ku pride uhlangane naNkulunkulu. Umthandazo uqedza nakona lokudadi. Ngoba nawuthi efika nje uyema embi kwesibuko semthandazo uthi umthandazo ayiphela wena awukhulumisa abantu akwathi nekubingelela umuntu ngeke ukhona ukuthandaza ngoba labantu bami awubathanzi ngeke uthi uthanza mina ungabathanzi bami. Umthandazo uyasiklina. Sinjenje we are not praying ngena unjalo unemangungu uphume nemangungu. Umthandazo cleans you. Uthi noma ngabe khona ishwana lengathi ikwenta ngathi ungalimata uve kwekusa hayi mina. Ngive. Uthi nakwente katintfo uthi uthatha for granted athi hayi wena. Uthi bese ngente kabi ngiyaxolisa moyingcwele. Uhamba uclean uhambe abantu babonga ngemehlo la clean hayi babuka ngemehlo la blue. Ngoba ucleanwa le ekurusini lemthandazo. Amen. Kuthiwa ke lapha sandla sasimakathe safika through prayer ngoba umuntu lothandaza kuyadihamblisha inkosi imlusisi uyathobela embi kwaNkulunkulu. Kuthiwa i-divine speed ayifiki kubani laba abangathandazi. Uyabona Ahabi kuthiwa abe wahlala edwaleni wafaka inhloko emadolweni wathandaza. Wathumela inceke wathamba uyochecka li kukhona lifu lelitawuqhamuka very soon. Kunelifu lelitako. Kutawuphela kusonza. Futhi esikhike out kusonza. Kukhona lifana silibukile. Uthi umhlabeleli sizobheka malanga la ikhwezili thibane siboniso zonke sithi inkosi yesiyezama siyobheka malanga la ikhwezili thibane siboniso zonke sithi inkosi yezama khona lotaku kuthiwa kaIsrayeli setifikile letinkomo leting4 yatholakala yinye se ingafithishi ukuthi ibe sacrifice. Kukhona lotaku phuma kusonzeni. Bathi veta bathi ting 3 letite ngoba kuthiwa kufuneka lengenasiqi. Kodwa yinye setholakala inesiqi mina kethu dinsathu le setimile tilinzele lotawuvele eMpumalanga. Jesus. Uphele lo mdlalo. Hallelujah.
I-divine speed kuthiwa lapha Ahabi watshela emachero watshela kuthiwa Elijah watshela Ahabi wathi gijima embili ngoba kunelifu. Kuthiwa kodwa wahlala emthandazweni umthandazo wamnika supernatural speed wadlula ema-chariots asendlule yonke lento lefike emendleleni yethu fike uNkulunkulu wethu yendlula kusonto hambe uyofuna i-divine speed gijima ngesivininini basibakubamba ngala uthi ngilanzima iphefumulo ngoba kuyavinjwa konke. Now uthi uqala libandla basithi ayisathatha imali eholo. Kwakungeholwa la. Wawuhamba uyolanza imphefumulo kude ezuka. Kodwa ungalali ngendlala. Amen. Kuba kune divine speed. Ayinikwetwa abantu labangathandazi. Tinto tethu ti stagnant at speed noma siyaplana kuthi kude iprayer. We are prayerless. Mina ngicela bosisi mina ngifuna yonke local church la sikhethe khona ikomiti ngawufika mina bese siyahamba siyamlanza lo ngabona na ungetuba normal utomtest lo nkulunkulu walendlu. Amen. Hallelujah. Kuthiwa Elijah prayed wathi nasathandazile wa attracted the hand of the Lord. Leyamkhoza kwekuthi outrun Ahabi. Let's go and pray and gain the supernatural speed. Athusina imvula ingasinethi isikhanze imnanzi lento yekuthi kukhona indzawo la sithole amandla asihambi yaba nasu watholile lamandla awufanani nalabanye awufananisi. You don't join the status quo, you change things. Ashinje into emabandleni. Nasifike ebandleni fike ushintshe into ungakakhulumi uthi uyabona lento le ngigcinile asidzinwe ngile emptiness sangadzinwa thina sahlala saphuma sahlala. Let's go and get the divine speed. Uma ngabe kude umthandazo konke kumile nathi asiye ezulwini ngitothi asibele nemthandazweni njoba kuthiwa sekuthandaze kude lo nawo kusho ukuthi asikhona ukuthandaza le behind the scenes. Sitho wendani esontweni ngoba indzawo yemthandazo akathi lo phethwe inkinga kumnanzi kulesathu wethu lokho lo phethwe inkinga sisimane eshashalazini. We are no more playing games. Bese siyamkhomba sisiphuma sathana sibona imphendvulo kusenta singafanani angabi siyangayanga lesathu wekudidizela kubitha umnikelo kuphela kuyakhulunywa kakhulu tindzaba asikho lapho. Siku divine speed tinto at speed bantu babona imiracle yaNkulunkulu uyezo zaya kana kulibala. Bantwana basekhaya asibele nemthandazweni bomaka asibele nemthandazweni kubede longathandazi. Water Sunday na uthandazile. Lo Monday assessment routines angiyobhalisa. Batongibona. Kube besithandaza mbamba Monday ngaba kusenje. Nelo buthakathi lengibubonile ngithi yini le? Uma nibone emanyala ngene endlini lengcwele ngcwele. Ufuna ukubona ushintshe eligiya ngoba atawuhamba ku-affecte nawe. Nawe utawugcina ungenwe ngawo. Kufuneka usina ufike endlini enkosi ungadifananisi. Wehluke kulabanye. Ungafiki uthi ngikhanza nje all of them are doing it. Uyayathi le language. Ngani everybody is doing it. Why are you joining them? Uyayathi iqale njani lento? Ngani everybody is doing it in the church. Asilo laqhunke lapho khona wonke umuntu wenda into leka noma leka ibone ndiwa kusengiyaqhumukela kufuneka uve enkosini ukuthi vele kuyaqhumukele kufuthi engwendeni lokho. Divine speed. Ahabi kuthiwa Elijah washiya Ahabi wagijima. Asigijimeni magels. Uyathi asigijime kusale lo ngana Jesu. Lo abethu uyasilingisela ngoba kutaba khona lo mehluko lo abakhona kuOpa na Ruth. Wasina kathi unina Talabo ncanzekani wathi Opa sengiyajika vele mina abajikela abajika komanje baqhubeke bo Ruth
ngoba kukhona into lehamba sithiwa kunema benefits ekubeketeleni la kuMongcwele uhambe naye kukhona into lohamba uthi qobonga waqobonga Ruth wagcina efike la athola umendo kwani kwakuthiwe shut up is shut down kuvalekile kunetinto lesithi tholile la labaphuma sihlangana nabo bathgebsela kunema benefits here ungahlali ucabanga ukuthi sitodlala nje there are special benefits uyathi le kungijabulisa kokwekuthi lenzaba yeprayer ayisiya labasha bodwa kufuna silese sivulekile sibeletho sithi labantwana noma singabata bese kuba khona lohlala ethembelini lama retirees angifi njengabo Anna na Simeon kuthi abahlala baqolozela bathi kuthitwe ukuthi umsinzisi sifuna kuhlala ethembelini sitomgadza ngoba ngwende kafe asalenda kukhona into lekufute siyigadze hayi leli sigadze sathi sigadzeni gadze lisonto kuthi abahlala bo Anna wefika umsinzisi waphakamisa atandla wathi emehlo amasayibonile inkosi waqhamuka Simeon yatshelwe ngumoya ingcwele ngoba kufuneka kunetwork emoya ingcwele Dawuva bomnanzi benkonzo wefika Simeon wathi nami songamthaya ungangithaya nalo retire akethe atothandaza la bhuti atovusa lethembe legadzi umsinzisi kuthi njengoba kuthiwa uyabuya manje singasali angiva manje singasali sigone batukulu sesingasaya esontweni abasibo bethu labatukulu Dawufa ungayezulwini sogone batukulu sojaka nakuthiwa kuyenkonzweni batukulu bayabuya uthe isikhathi sagodi at the wrong hour shonile ilanga nangabe over 60 ufuna kuqaqe la ukuthi sendana into uthi nje asibiyele nemthandazweni may God bless you munye kubafundisa tosithandazela zonke zithi